gabay. Naaragod sa unahan kay ako'y anhaon ba? Oh, sige, sige. Lae jud tong tawhana ba? Mura magdaigi bati to. Nagiud-hawid man siyang tiyan. Ano-ana pang tawhana. Sigurado ba? Paigit yun to. Madto sa unahan. Ha. Adto sa unahan. Kalibunan man ang unahan din na. Lipang siguro tawhana to ba? Bahala na din na agmanimaho nagtain ng lugar na ihaoy. Importante makatuta sa itong agkunan ni. Adlo ka aron oy. Sung kakain nga aron makuha oy. Okay judo. Sung ka judo ba? Oh, no, 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 no. Walay klaro, aning adlawan ni. Unsa naman no ni ay. Kan problema. Unsa maning tawhana ni? Nagdagan man. Lo. Agoy, murag na hadlok maning tawhanan eh. Abi daw be. Naon sa mga gabay? Dito lagi pre, hadlokay dito ka pre. Dahil magtingog-tingog pre. Daa sa unahan. Sa katalawan gud nimo oy nga kita may tagya diri sa kalibunan nga nung mahadlok man ka lagi ko pre hadlokay jud pre nagadi magtingog dito pre tos gipailan na pud nimo imong pagkatalawan oroy di na ko pre uli na lang ko pre saman tong tawhana to katalawan ba ato ay sus ako tuon tanang nimo tingog. Mo hadlok ka nga. Tay tagian ning kalibunan dire ta mas hadlok ka. Oh, tuon ta aron. Oning king niya nga mahadlok siya, kani mo tingog. Sus. Tingan ta daw be. Uy, 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 uy. Kalain baro nya tingog uy. Unsa man ron? Isog ba aning mananapan eh.
Ulo. Sobrang natay ay. Oh, no, 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 no.